to ask me like, what you gonna do with all that green? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out by the pool next to my backyard roller coaster with my face on a giant poster. Tonight we're having oysters with the Kobe steak in the toaster. Waiting to feed my lions and shit. You better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlett J and then Natalie P. What you gonna do with all that cash? I'm gonna stay out in an all-nighter bash. I'm gonna buy myself a nice suit and tie, and then I give my boss the finger in my private jet flyby. What you gonna do with all that green? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out. Jo, takže čaute, ja vás vítam pri novom videu a dneska tu hrám s jedným druhým youtuberom. On o tom nevie. Ale ja ho dám do popisku a potom mu pošlem link, že čo na to on povie. Čiže zatiaľ sa to snažíme sa to urobiť sneaky. Adamku, dúfam, že mi nedáš ban na tvojom Discordu, lebo to má byť akože súčasť videa, snad to chápeš. Ten expokok. Keď niečo si to ja kúpim. Nie. Chcem Arifos. Okay. Akože máš to tu celkom akože premakané, chlape. Takže tak. Snažíme sa to urobiť čo najviac sneaky. GG. Ja som gamer a práve točím video. On si to prečíta a toho trafíš lak. Dal ma. Frajer, Adamek je frajer. Snad to akože nevadí, ja dám ťa. Že ja ho dám ho do názvu, čiže potom môžete mu dať aj vy odber. Beda vás k tomu nedá odber. Áno, beda vás. Adamek si po vás večer príde. To má v popisku, čiže ak si ten popisek neprečítate, tak bude zle. Ja tam nevylezem. Expolcuk.
že on mi dá ban, že camping. To on kempil. Poď, typečko. Ne, on polívol. Čakajte, ideme sa na neho napojiť. Ideme si ho vyhľadať. Adamek zapil. Nie, on už je offline. Prečo, Adamku? Proč?